Bwa nyuma ya district ya Ibanda kwemangura district ya Bushenyi mu mpaka z'akamanuzo z'ikikopo cya Nkore Cup edanya kazoba kuyanja y'abantu bayiteranira mu cyayi cy'Ibanda bakuzaguza ubuhanguzi hamwe nangwa no kureka ikikopo ekibahangwirizo bari nyuma bazo mu district ya Shema. District ya Ibanda ehonzere district ya Bushenyi na penalty zitana harina banyuma yo kugwa amakaza gozi birahari biro mu dakika 9 turiya musima Ronald umusana wa Karongi ari kurema kuteba penalty kuzitero mu ngaro za Stewart Matovu kandi umusana nawe wazanira timu ya Karongi ubwo hatoro kuzana timu ya Ntunga Sazi no manende ya Muhaci ari kuteba gol y'ubukanguzi aba district ya Ibanda. Musima Ronald shot 7 umwana wa Kizinda kandi nenzarwa ya Bushenyi Ronald ikote bamukwata turiya musima Ronald bamukwata kurungi mnonga tukugamba ho nabebembeza bayitabo mu kuzaguza bayireko kushemererwa ahabwo ubuhanguzo batungire kandi chairman wa district AG Happy Herbert Mayanja yashoborere kigendererwa cya Nkore Cup no kutungura ebyemeza umuryankore no kwenda ngo abantu bankore bamanyane no kwenda ngo bakwatanise bamanyane no kwenda ngo abana bitu na bari jeyo ubundi nyencha kare tubarebe bari abamani ka ba Ronaldo no kwenda kurwanisa politics istine plan. Happy Herbert Mayanja yongera yashaba government kombeka national stadium muri Nkore. Government tuombekere a national stadium yabasa kutibanda yabasa kutambarara yabasa kutabushenyi yabasa kutakibura tukanto na national stadium ukayibatire Bunyoro nito bagituretera we Kagonyera Francis yashaba bazani okorana mani bakagera kasento mu nshaho zabo chindo umupira guwire so what abantu bagiye umupira twazo umupira gwawo the next is income mu nshaho yabo nico kintu cyukuru uwo muzano zanire umupira guwire nyamwazo wagaruza hoki nwitaga akasento mu nshaho. Kandi we deputy mayor w'Ibanda yashaba bazani okugumizamo no kutraininga nangwa no kutekaho umutindo murungi nk'abazani ntabagerezeho nagabo bashorurize sente ahizenzi bazitariho bongeraho izabo banisha b'Ibanda team mureke tugume tukora rehearsals kandi turugestaringe team zituzugumaha omuntu uruza kwihaho umuzano w'Ibanda ku mutwaro mu district ndijo abanza shashure account y'abazano bitu bibanda yena bwanyuma cyongera mano muzano aha bwibanda district. Kandi we coach w'Ibanda yayireko kushemererwa ari kusima bamutiremo bwesije bo kwegesa abazano ba district stage. Thank the Ibandan people for the trust they have in me. I thank you so much and I want to assure you one thing. I might not be that big, we might not be that tall, we might not be that old as people want. But we thank God that we have the brains. Kandi hizo bari nyuma bazyo Stewart Matovu goalkeeper wa district ya Ibanda bamuherize kirabo cya kipa murungi wa tournament AG kandi Ajuka Edgar umuzano wa district ya Bushenyi na Makenke Barracks mu Western Regional League bamuhire cyo kuba umuzano murungi wa tournament AG kandi akoraje Hasani wa district ya Kiruhura bamuhire cyo kuba umuzano muto murungi wa tournament kandi Clinton Daviko Kamgisha uwambara City no watwire nkito yo kuteba goals nyinjo mu kikopechi gasha kwa Ruth Ninsima umuri Ibanda.